Ko tahi rau ngā kaimahi Māori no tētahi umanga Māori kua whakawhiwhia ki te kirimana hei te aki i te papa whutupōro o Whangārei mō ngā tākaro ipu whutupōro ka tū ki reira. Nā whai anō te whakapaukaha o Kia Tūpato Security, kia rita rātou mo te tukinga tuatahi ki Wainganui i a Kānata me Tonga i tēnei wiki. Kei tēnei umanga Māori te mahi nui ki te tiaki i te papa whutupōro o Whangārei. Inga te mea nui, kia ngā manuhiri, te ingo o te kaupene, kia tūpato. Kia tūpato te kupu, kia tūpato te tangata kūtāmai nei. Kei a rātou te kirimana mō ngā tākaro ipu whutupōro o te ao ka tū ki konei. Kaure i mātou, i mahi ana i roro te pō, i roro te ao, i roro tēnei whare i tēnei wā. He wāpoto e toi ana i mua i te tukinga i wainga i a Kānata me Tonga. Kei a Vicky Jean Stephen te mahi nui ki te whakaako i ngā kaimahi hou. He nui ngā mahi me te training hoki, whakahaere wetahi o ngā mea training e pāna ki ngā ātinei. Ko tētahi o aua kaimahi hou, he whanaunga kia Wayne. He Māori tōna pāpā, no Kānata tōna māma, i tupu ake hoki ia i reira. Well, of course Canada, because they're playing Tonga. If it was Canada All Blacks, I might have a more difficult decision. Hei te wenerei e tū mai nei, ka muia tēnei papatākaro o Whangārei ki ngā kara o te whiro me te mā. Engari ko te manaakitanga i te tini ngero, te mahi nui mo Kia Tūpato Security. Ina toru nā me i nunui, kau e takehi runga te whenua, ingari whakarongo kia mātu ki ngā turi o te stadium, aue he kore. Kia ora whānau, ko Coms tēnei. Mā wai e wini a te winarei nei? Coms ko Alpha tēnei. Tonga! Ahakoa he pango katoa ngā kara o tēnei whānau Māori, ka tautoko rātou i tō rātou whanaunga. Kia taha, Canada! Mō inae nei, kua rakahia ngā kēti o te papa whutupōro hei te wenerei tūwhera no ai. Roihana Nuri, Te Karere.